masuk berumur. Neget-neget ditirihan asok-asok rimangiham ape ongga-ongga rama. Mabayati anandang
bahkon hubene siam nasiboto kahap nagolan haganupan sanina kene agepe lang marisi kota ko langsung na sunaur mo de tongdohan nami semangat menduning konon sunah hita agi terhibur ai tambah-tambah nih sahapan doai terima kasih Mak dilanjut Mak ese na lawan marung menduning nasero hulu bion ada pertukaran deh kami keluarga Muslim Simalungun Jambi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Berhubung karena masih azan, jadi kita istirahat.